be kabientia e na oba wo akwaba kwasia wo yire sia na no ko he director se di ni chance an ye de na ma wo kona ko she producer se di ni hwe kwasia wo yire sia no abuafu ko bi se ni din ankasa ni din ya ne sia me papie ma me din din ba bra wo abua chimifo umu nipa bia no mo respect no mo respect kwasia chimi wo ya ka sofo a wo ka ho wo fra wo so ye sofo kwasia wo be chimi wo ne ka ya agye kire wa na wo na police station na wo na court na wo na police station kwasia wo tumi abompa ye no nyankopon no strike me bompa ye no nyankopon no strike me abua biba kromfo abayifonku ena meto abayifonku na wo frodo nipa na wo ku nipa na wo twi nipa moja kwasia nsam ya abaya ya se kaso ansam yi wo be kom kra na nya konfo na ye na sofo na adi sawu na soma ko ku nipa wo wi ane de akosha innocent people kwasia wonya tumi ba be kasa abuo buru chimifo e ka sofo awo ka ho akromo asofo egu aye hu omo ene wunti Kristo so mani magu ase ene wunti a Kristofo problem nyina afri wo obofo a Kristofo a problem nyina afri wo kwasia sofo we na abewu so oya de a na watue sika yenwu nanim ase kwasia menni wonum bin sa wo kobom gege ene kinsi pepra pa so mo medi matam afede Ghana fo nyina atiase se kinsi pepra ni gege engege aye ne ne nam na ten just like that no ene Ghana fo atiase se eye wo obofo ene kobo de pa menni wo sini wo ne enum oni hwe ni asiri ba bia wo ti abo agimefo kwasia woni aya popa woto woni aya popa woto aboa ba owude ni nsofo kwasia wodi afọ wasambra me se tokwa we mi no nya nwie na twuma mi ba bedi unu dwuma me se mi ba be hwe wachi sei na mi be twade a kire wo kwasiafo awanya tumi kwasesa wo kwala so mo medi matem na wo sa baywa na wo sa interpreter no wo lucky ya madam fu bia wo sa bedroom se he madam fu bia wo sa I think say bedroom se Germany onu ntira wo medi a kire wo na obia ni wo so beba meba be ma no attention. Hey, panie, metese panie kra atofom. Na fi wo kwaku bofo, wo fie meba be fire wo. Wo se wajimi, waso oden. Meba be tse waso. Meba be tse waso. Wasia, na mo ya ma bi se mo be betray me. Aboa, me de me kra ato hode mani mo ato hode amamo. Mo ba be betray me. Na mo wie enso a ye ko pushu sa wo bra na wo ne memra me kontokwa. Kwasia jimifo. Wo dia me di mo si asai, me ko. Na wo di oyo be ma hwa ne kote ba wo to a. Asia be ma be yetia de oyira ye bra na de pad na ayetia no aboa hweso na no moja wo sika duro na waje abɔ dam na wo fo say wo che obi a wo Ghana krom ase no ya sika fa wo krom ha o mu sika wo monya ene wo mo cast yo mo kita wo no enye nipa moja wo enye sika duro eyo mo dwuma den na o maye kwasia be me kra na se mo ye konfo mo se me ye konfo enti wo so bra be kire wo dwuma wo ye kwasia be gina so me to gold aboa sa black adwuma na wo ye no black na wo born fraud boy like you kwasia fraud boy like you aboa so fo wo so la beba beka obi beka wana de ne nam court na de ne nam court kwasia wo dia me ko wo ye be man san ko soma obi na o mebo mi din na me hu sa nipa no o free wo camp ka wo be hu ma wo yiri fa ne nsanya adwuma kwasia bo ya ma dwesi sikadro na mo be didi hu akosese mo bewu Muya majisi sikadro na mube didi huwa kusisa mbewu kwa siya. Woyire na wajimi na oni munyansa so oni munyansa ko betufu. Woyire no sa oni munyansa kon kan kira wo sa momomra meka me agrada aboa. Wo maame na waye se kwa mu dwan no. Kwana kwaya ne to ni bi ma no. Kwa siya baabi a me age aduru me de to ya de aboa fu me ya natural woman me konkoya me to. Ana wonim se sa wo to kwa siya to na waye ma woyire no. E ma ni bebere ya so ya fe woyire ne de no kwa agege enya fe. Kosuru kobo aboya ma oyiri enanti chalewate so ne ehu ne tenten wasiasa ne amitie onyame wa ma me kokko wa ma me tenten wa ma ma hofe eti nyame wa ma me to no wa ma me nan ya onya dan bi gira me nan so kwasia boy jini sofo kokeni sofo anunum moja abeta free cham sofo abedi chata free cham kwasia osofo wo ne wa church members nyina wadi wo mu nyina sitire wo yire na waba na wo so hu ne so bada na wo to so na ya di yire dino ni jai ma na wa hin han dan dia mo kwasia jimi aboa ba wo dia me ko
Wo ye bema te say me kwaku antwieje, wo ye bema te say me the great Nana Agrada. Wo de san so ma wo bi so omra medi matam na ka wo be check bruta. Ka wo be check bruta. Kwasia. Ada minimum nwoma kwasia wo konfo kro no otimi owo oye mo ayi te say me. Kwasia konfo ba te say me bitimi spell it dey. Maye bi. Aboa. Aya be you nine fa kire wo se apro wo se apro. Sa wo so wa disika duro no wanya sika codentis. Wo yiri chimifo na o se wiase niam nyina wonimu no ma ne fa onko dentist na ko twi wo se na wo se egu wonum nyina apro kwasia na wo pade e bon so a se da bia me kire so sole afa wo satea wura wo yiri twam na hwiare aboafu eno ana ya de e bon aboa be ka ne tie na oba ya shaweni kwasia Messi bisa wo yiri Sierra ne say ni did the same edia na odi wo kuma wood industry ni mu no ni did the same na ko tua show boy ka abuafu ene so ojam na wo betena odwa wanum ene ojam lazy ni paboa kwa asia wo mu nyina se ntokwa we ya pontokwa na hyew wo bo pa na wo ntua etu wo mu nyina se ya pontokwa na hyew enti pie bra me akontokwa se wo de siela na bedi kan ya ma siela pie mra kwa sia ba kurase ni ba na odi wachi ontuofo no abua me yam ba no mumia no nyina me yam ba ene mo kwa sia junkie boy Who soya beka so be enu wi who ye junkie abuafu ye ni kro wa say ana wo ma kwabra ne ko gina sori dem ko no mu wi abua wo kwa you are the last person akra a Christopher kasanka unka bi wo ye the make any wuchina ho there is no difference wo kwa de wo che me because wo de wa jisikaduro me nyi sikaduro siasa agrada sika gari wa ya zan wa ye kromfo a anya wo susu de wa jisikaduro kwa ya wo sacrifice Kwana kwa yesikaduro no sacrifice. Kwa siaso fo awoda wona. Wo da na krofo atwa ho ahia na ye guide o because wonu sase kan na free wie mu ba na ba beku. Wo ya dan sacrifice no. Emre de so you will die. Abuaba. Ayana mo ntwem ho awu na mo be ka agrada kwa sia. Me de mo sia sei. Me ko. Na do ye bema. Kwana kwa ftedia ohinta dua kire. Na kwa soma wo kwala so mo mra medi matam. Samete se panie kura mpo. Out of form, ne free will camp, me babe ma umuaye. Me sa fi we, me be real. So ya gangare ya. Wo se da wa no odin ya wa wo be facing to kwa we pie bra be kontokwa. Pie bra, na mo ma me ka kire mo. Me aman crowd no to me for. Me aman crowd won't be stop me se ma me call life. Aman crowd no to me stop me se ma me call life. But aya no jojo makoma. Kwa siafo, kwa fo pa me choni ya jojo makoma. Na mo muta kire kwa soma mo kwala so mo mra me di matem. Uko soma unkwala so mumla medi matama buo bibi rini sofo wudini sofo brabonte beche Ghana fo kwan ye fa so preku ma doctor wuye kwasia ye hu ye sa wo se wo de onko ni hia mu biem obeye odefo money perfume mudi ku ni saso ani na anu ani na nsa na mukoku preku do my daughter kwasia buo bibi why se me sumi ye obi wo wie dane na fa kokoto ne nhwe wo niu na asam wei entokwa wei wo di dru court na kire se mesi hu na chase woni tumi na chase wontime na me fight kwasia chimifo a wo de usika drone a waje no ade cha na wo bopa aboa hwese ne na me ni ngegete a wo di sika abe create confusion kwasia ba aboa ba on se nyame apa osontoma on se nyame wa pa osontoma na aboafu wo da se ma ya is a promise me se wo yere no me betue sika me adi wo yere no enti brabonten na be kire Ghana for kwan ya fa so apreku my daughter ewu ye kwasia chimifo duru wan kabani abuwa de me ka mo ntiase no dozi en kabani abuzege ontiase akoshepo mapon na de so ye bema okita kotie no sa wo kwaku bofo so yo bema okita kotie kita hye ekita kotie kita cha pie brabonten ne beyi wanim abuwa me da ya na mo mpewa kwasia kwa chimifo sofo tafitwem sofo jini sofo cocaine sofo froster like you abuwa browser kwasia usori cafe boy umushe cafe boy to say me back cleansing kwasia me banu a wo say oye abanoma no go and do the research well komisa omo ya no mo information yi me bana wo say oye abanoma no onya abanoma eye woni mi kunu ye ba peni no woni mo aye ka kire kwasia me bani kwa na chiro se na ye browse abuafu na wo fra me bani se wo mra na wo me browse ma wo na wo fo se o me adwuma ma wo fanya de kwa sia me na me ka kire ne se mo me di wachi na ade ne be kwa koji sikaduro abuafu
Kwasia triplets na wa wo mo no. Mi suma wo mo because mi de beye. Asia osofo a comfort mi wu. E ma ukoto adaka de ko sie comfort no. Aboa ahyawefo na wo fa wo mo anadwo a ne makoku wo mo aka ho no. Brabonten na bra be kire. Ahyawefo na wo ne wakola andimienu. Wakola andi onkola no mo ana mo keka kire me kwasia wakola no awu ne nam no mo fa ahyawefo a mudi wo mo wia ne makoku wo mo aka ho no kwasia asem wenye police station asem enye court asem bramia kontokwa kwasia untimi wo bia no adwane ko police station untimi wo bia no adwane ko court abuofu na oni so be ko court ko police station asori na be pentokwa mo de me dwe me ho san na mo san ko suma krofo se me di matem me se wo na me hwehwa wo sa kromfo sofo no abetake fitwem sofo no wo na me hwehwa kwasia na me yase me mansa ma me ka me be read comment kwasia wo baba be throw comment but ni para me de no ono na ekori de mu ko ne sampanam ekori zikizagam okonfo damwa aboa Professor Indu efri ne obofo di amediama na wo ye Professor Indu on twa ni petisa di so kwasia aboa ba enti it is what it is we last part no na me ka chere mo say maami we bi so mo fa nche me maami we no enya obi a wo say ye paden no timi e kasa me see video we ye video a che say odidi ye papa Reverend Obofo atem back to back abuzia odi na tem akotwi kobrema nyina ode ma no me say videos na magada no e doso abuzia onya bo trenche me tugu me ba ntam tugu ba me abuzia we ye video a mama part if any back to back mama mo say mama mo tupe metum bo ase akope de aka ndi abremu me say the memories of mama part is here, so please kindly just subscribe and enjoy all the videos. Abisia mami we betina Ghana krum ha edi ni tumi ni sika all in the name of money power, woman power ba kukunyini ye bone ye mtim no ne chamso wo bone so ye mo ena what say what insehunu nkoa ne hia for man gina comment the comment section more fire. We support mama part team agresco team agrada ene ukwa kodami unkwa na uku hwene mo de Reverend Obofo ye ba Reverend Obofo ebusanyo no nkwa o mesi meto mebo ase na me de sa video sini ni ade abrew oni Reverend Obofo eko back to back na sei krampa ye papa Obofo esi ni mami we kura mami we ba bedi natem mami we ba bedi natem atem akotwi komprema nyina mami we be ka che ne sesebi wode ne ba e fa ne sei me we findin kra o guy ka fa ne sei o ne do to no nyem no kwa fa ne sei oh esiumu ese do esiumu akoji sika duro nyina allegedly mami ne ka ebusia ono obi yedwena ne hododo na yehu na chese yekunu anad na kwaji bibi mami we ka to papa iso nti maka cho se mami we obi a eni kwan se obi a show mercy edemano mo obi ehuni mobo because ono ehu mobro ense no timi ka se sebe Reverend Obofo ya papa Reverend Obofo eyere ono ne ware ye no kuma wudufo ene na dasa we ayasema yeka obi a wo past obi a x obi a x obi a x so first akoto oba obi nim so ne kan ye say omo say omo ne virgin da no sebe omo fa virgin ko hu de ha omo because virgin stress pa o say agise nyansafo ne beti de me kan ase because boy virgin abusu afi na woko eko we ya kafra abusu am vancheme me se enkola wa ha mu vancheme nzemu nyamu yempedifo nti virgin ade bia ne say ya pa nti ono krampo de ompa virgin ene ye papa obi nim de no nti wiase ayeti obi ni ho ye virgin obi ni ho onye obi de obi x no obi akofa no aye dondo obi adedada no obi akofa no mono second hand, third hand, fourth hand, 60 hand, 100 hand
na nkrofo apolish na mo de nam na woni ni pe nya asem a obeka we nyina de kunu ne mase say maame agrada emma wo bia nkugina wo so kwa akopa acho de ama no because maame no on se san won se sada yenti asem a court kan ye say okoduru court won na ka court no po ye expect say maame we ebinu no humpo ana so benya bibia aka kire court no she never utter any one word one showed even remorse for crampo simple no but the obeka ya yete ya say present no bisan say assemble ene waka kire na soloma say empire bona na bema de ntwie ya kye wo yere atum ne de wo yere kwa say Paul ne Silas cry don to afiase me pa cho Paul no ye kromfo Paul no ye kromfo Paul no ye wibalawo me pa cho Silas no ye wibalawo wo yere na atena Ghana atete bode betim atena so otuom agye nkrofo sika abubi ema bi ewu e bi kwaji loan e bi fa ho adwendwen e bi da prison na obakoto mum da prison no me bompa se onko hye sika gare victim e wo hono omungua no na nechi onti nechi say yes ya bome abusia obi anta mama part obi anta mama agrada na mum ni nyuma ene ne ne ma bone na ere kire Ghana for no mum nim ye kai wo mo se bibi sei ene wo yegu internet ne so eno nti ene se nkrofo bi twimomome ebo sa eye sa na ma bone we amame we e betena wiase be ye because prison dey okwa chance wo nti meka sa na meka nso betena wiase sa na be ye me momi de me si yes na doso 15 ne de doso ada baraka ka judge no hu ne mobo kakala ne de eno de e hoda ma feel sympathy kakra bi amano but to say about betena Ghana freely like omonya ne hwe no eno de la lie eno de me ne court no kwa anya adwen de judge na yade bravo but at least if you are 5 years be krana and Kenya bad because or back to the back to ne hiame the mampani for ne de oyelo ne de oka ho ne de omo de omo nhye de hiame because o maso madwobo abusia omo de o maso ma omo ye mpani for kra chem to maso madwobo but ke to no wo mu no ane ye nyina ye sere Yakopon se akra no Yakopon enhwe no na onya abusia papa nso na omo ye de omo nhwe because sabri o mashase ku agrada japade hu de nkra no omenyombe yombe ya na eyampase wa bokro no we ko twuku abremase de nkrofo kano enokre allegedly so mo kan say enokre de a ene kro no sika de maame agrada wo bawo wanyi odo be di bia ni hwa no beto no ai future media gh obaso an wa share wa like no subscribe na ebusuan ko ne gura ya kakraka it is what it is me maame no abusuan obi ni wa otan no ba de tan ni su ene ne pan a obedane di e wo ma kronkron Ghana emu ene social media jo cafe sen mi waso camera ene no ko pressure ene no ko beautiful ene no ko this ene no ko this so for ma mi o no wo tu wiase nyom wo na so dem ugo ka be ka che say yenim wiase nyom ne yenim osoro nyom but ensem no aba ewom ene me judge say nyum we die yenyum bone ana say nyumpa but amenka se mi kiro ene ne edi nsunsunya be mu kane no ntimi nyina poppet so enka se oba ne to ne ha na kosu akuma bema etedua ntimi nyina poppet so nka enso ne ya ma we mu nyina license say omunyina poppet so empty na wodwini Christian council do dano no ho a wonti ase ka before bi be sofo no yede ne fantitie mu hu sei nipa we de na adwen ne ye adwuma yede ne kwa psychiatric ko hwe na adwen na ojirichi saretie sofo sanetie 15 years obeda waache na o amount kra yasem kotwa one be matia yanchi ne yenye ne fa hudi o obetimi ne oba akwada e be ma akwada but just say o men o babruchi ene kwampo te se ben infantini be ka se otede o ben na prison krabia emu amani huni wankwa osi yango emu amani huni wankwa osi yanko
mesra because sra aban say aban with the fabula 5 years wate maame aye ni maboni bebedu wabu nkrofo odi man 5 non komra na omo accuse ni say omo bibia akodi na obi a odi na japade kwa na obeton na odi atwa ka onfa ntwa ka Sarah Good no nyina ho nsensem no nyina no enu sei e wo se omo ma no chia ho more than half because is here muso nkodami sankrofo sikai eno aban etwa na asa aban ntwa sa ho de wo se me yesa investigation no me frame siade ne yehye da busa ne se obi kofu obi ade ana ye fine obi ne nipa no enye sika na ntwa akodamu a wo ye adwuma tete ana se sika no ahye na o mam home wae se de be am be me next video bia ebusafo me de be bra mo hu se see enetie mama part obe bullying crop ankasa wa be bullying crop ankasa hwensem a wakakire we no bofo hwensem pa wakakire papa asif sesebe excuse asif se papa wadini kunum patem esune papa ni ni kunatemo una kwaka na asema o TV so talking point show so those days na papa him say se ne nso ne mo so bia sa be kasaye that time kwana ye hu ahia na bibisa anu we be kika hey konfo agrada hey nene gokubu sanzo be kasa onya konfo ye kromfo rada abuja me de me se me sonkra me komumbu mo de adwuma ne hye me nsa ma ya na se ma anye we de ma yesu mwie atamo be di Ghana fo mpenifo asofofo ne sikafo a odi go media ne so nyina mesimi de nyina abe bremo me di bia abe bremo enti obaswa na wa subscribe ato se de me de fufuro tumwa gudon wonya ne first ti share mame na bibia enti nyaboko e woda ma street de so abusia it is what it is future media GH subscriber no share no like na busoko ne group na ye kakraka obese me bo woni hu de ru ma ho so a obetima to am TikTok akoko GH ana se na ya na score GH na mabo woni ma na opese mbo hu de ru no e de ma fefefe ana akoko TikTok na ya GH ana se akoko GH wa business line e de mba yo ho no fa number na free na menye odwedi na wudi no mbo ho advert fefe mfama no bibia ntim nya bokọ mfama ya ma me agrada de waye bi o ma ganam afei ena ne kuruwa no ayema ebuso tini lawyers amoya appeal esrem se munye ne yi na ode mfie 15 ne de omonte so emra 5 ana bia 2 kura na ofrimu firi a ehọ no oba obete se onga yerere makraw ndi besi ase mi twa me ho a me sa ko fo fra bleo